Dostlar dayıdalık da bir tık. Elimde bir şey testler. Şimdi alıp salbastır. Bu camında kaldı. Al çarşı. Şimdi yanındayım. Ben birinci videomda görüşürken olasızdır. Ben namaz okuyayım deyip niyet koyuyorum. Ben namaz okuyayım, niyet koyup desер, анда мага лайк басып кеткиле. Жана комментарийге Азыр достор көрсөтөмүн. Эгер бетистерди көрсөтөйүн десеңиздер, Mekemi online hizmetlerden canlı muğunun istek kılıp yolga koyuudan. Alsak online kadastr sisteması işe girildi. Transport, Asaga, Türk İşletmenin garanlık alarak бул жерибизде тажасыздар баары. online format koydu. Ошондой ички иштер министрлигинин менен биргеликте Жалпысы бягыстар. Бишкек Нарын Торгоч унаа жолуна интеллектуалдык камералар орнотулуп, жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн заманбап система ишке киргизилди. Парламент Şimdi betisterin şartları namaz okuyacağız. Geri ellerimi görmüşüz. Бирок бул Кудай сактасын. Мен намаз окуйм атам азыр. Şimdi мага ишенип кетпесе, кийин менден башкача болуп калышыңар мүмкүн. Мен ниет коюп барбайм деп атам, бирок Кудайыбыз кечирсе, мен каталарымды кечирсе, антип экинчибизге кыпчалабыз. Антпесе экинчибиз тебяктан жип менен деле тигип, ушундай болсоңуздар болот достор. Мына Ягыстырды баш керек. Мындай жарым болуп калса, төшүңүздөр болушуңуздар мүмкүн. Билбейм. Мына бүгүнкү жол достор. Мынакей кандай болду? Жолбосо көзүңүздөргө көрсөтөм. Эгер бул жолуңуздар тешик болгон болсо, ушундай болсо достор, ушундай болсо, ушундай болсо, бетистер чыгарып